كم رمضان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. Neka je sva hvala i zahvala Allahu subhanahu wa ta'ala i neka je salavat i salam na našega poslanika, Allahova miljenika Muhammeda sallallahu ta'ala alaihi wa sallam, na njegove časne ashabe i sve oni koji slijede put istine do sudnjega dana. Evo, na kraju smo mjeseca Ramazana i kada prođe posljednji dan Ramazana i kada Ramazan najavi svoj odlazak, samo možemo kazati subhanallah, kako to sve brzo prođe. Kako su nam brzo prošli ramazanski dani i noći. Kao da su jesenji listovi koje uhvati vjetar sudbine. A nije li cijeli život išta drugo do nekoliko trenutaka? Da život je samo san, a vječnost i neprolaznost pripada samo vječnom i uzvišenom stvoritelju, koji kaže u Kur'anu: sve što je na zemlji prolazno je, a ostaje samo lice gospodara tvoga veličanstvenog i plemenitog. Mjesec Ramazan. Gdje nam je sada mjesec Ramazan? Nije li prije nekoliko trenutaka bio s nama? Nije li nam ispunjavao naše oči i naše uši? Nije li on bio govor naših mimbera i ukras naših minareta? Roba naših pijaca, predmet naših razgovora i život naših džamija. A gdje je sada? Evo ga kida posljednji konac da ga izvuče s obzorja. Evo ga bori se sa posljednjim dahom i hoće da ga ispusti pred nama. Evo ga napušta nas i odnosi sa sobom sve te ljepote, duhovnost, ibadete, kajanja, iskrene dove, neizmjernu milost i oprost. Ramazanu, kolika je razlika između dana tvoga odlaska i dana tvoga dolaska. Dočekali smo te otvoreni očiju i srca, dočekali smo te s radošću i s veseljem i sa velikom nadom. Željeli smo da nam dođe tvoja čistota u kojoj će plivati naše duše, jer su bile okorjele i osušile se. Obradovali smo se času tvoga dolaska, jer je to značilo pomirenje sa našim gospodarom od koga smo se bili okrenuli. Koliko smo samo željeli da u tebi duše od grijeha očistimo i da se Allahu dželešanuhu iskreno za grijehe pokajemo i da milost i oprost suzama molimo. A danas kad se s tobom opraštamo, duše su nam pune bojazni i stida, pune žaljenja i tuge. Tuguju zbog toga što nas zadugo ostavljaš i svoje blagodati sa sobom odnosiš. Odnosiš nam ambijent duhovnosti, bogobojaznosti i čestitosti, u kojem su se naše duše predivno osjećale i uživale. Tugujemo zbog toga što ti nismo bili vjerni, kao što smo ti prije tvoga dolaska obećali, a obećali smo ti da ćemo danju postiti, a noću klanjati. Obećali smo ti da ćemo svakodnevno Kur'an učiti, o njegovim ajetima razmišljati. Obećali smo ti da ćemo sadaku dijeliti, da ćemo rodbinu i komšije posjećivati. Obećali smo ti da ćemo svoje oči i svoje uši od harama čuvati i da ćemo konačno obuzdati svoje nagone i ovladati svojim strastima. Ali danas kada te napuštamo ili kada nas napuštaš, ne znamo koliko smo ti vjerni bili. Sigurno nismo bili vjerni u potpunosti, jer smo i u mjesecu Ramazanu bili zaokupljeni ovudunjalučkim poslovima
i ovo dunjalučkim brigama, pa tako nismo ni primjećivali kako nam polako odlaziš. Mnogi će se kajati zbog propuštenih prilika, ali je kasno, jer prilike za bogobojaznost su prošle i neće se vratiti do sljedećeg Ramazana, a ko će sljedeći Ramazan dočekati? Sigurno mnogi od nas neće dočekati sljedeći Ramazan i zato Allaha dželešanuhu molimo svemilosnog da nam da još prilika da ga obožavamo i da mu se iskreno kajemo. Kako je samo veliki broj onih koji su se pravdali svojim poslovima i obavezama, kako je veliki broj onih koji su se ispričavali svojom slabošću i bolešću, ali tako mi Allaha nisu im tijela bolesna, niti su oni slabi, nego su bolesne njihove duše i slaba je njihova vjera, njihov iman. Njih je iznevjerila njihova odlučnost, pa nisu ni pokušali da savladaju prepreku koja se zove Ramazan ili post, pa su pobjegli sa bojnog polja prije same bitke i tako su sami sebe na propast osudili. Ostavi ih sada neka trpe gorčinu bola i gutaju ljutinu kajanja kada vide kako su njihova braća koji su se upustili u iskušenje iz istog izišli kao pobjednici i ništa im ne fali. U stvari oni su samo pojačali svoj iman i svoju snagu i pokazali da su im strahote kojima su bili plašeni u stvari samo obične varke i šejtanova zavođenja. Oni koji su Ramazan ispostili i koji su ga proveli u pokornosti i pobožnosti, koji su svoje duše očistili i napunili ih imanom i bogobojaznošću, neka su sretni. I neka im je prijatna Allahova dželešanuhu nagrada koja im je obećana na kraju Ramazana ili u danima Bajrama. Oni imaju razloga da se raduju i da se veseli na dan kada će se nagrade čestitima dijeliti. Dok oni koji su Ramazan proveli u nemaru i ljenčarenju i nisu uspjeli savladati svoju pohlepu, svoje nagone i svoje strasti, njima kažemo da nemaju mnogo razloga za radost Bajramu, jer se nisu okitili bogobojaznošću i nisu postigli nagradu. Na kraju možemo kazati, obraćajući se Ramazanu, reci onima koji su ovaj put zavedeni, da ne dozvole da budu obmanjeni i drugi put. Na odlasku im reci, onaj koji je propustio priliku u mojim danima, neka je nadoknadi u drugim. Reci im da su vrata oprosta i pokajanja uvijek otvorena. I da je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala rekao, onaj ko kakvo zlo učini ili se prema sebi ogriješi pa poslije zamoli Allaha za oprost, naći će da Allah prašta i da je samilostan. Ramazanu bojim se da si mnogim postačima i klanjačima u svoju bilježnicu zabilježio gore stvari nego što si zabilježio mnogima koji nisu ni postili ni klanjali. Zato ako nepostači priznaju svoj grijeh i donesu odluku da će se popraviti, imaju pravo da se Allahu obrate sa pokajanjem. A što se tiče onih oholi koji misle da su lišavanjem hrane i pića ispunili svoje obaveze i dužnosti prema tebi, ali se za vrijeme posta nisu odvikli ni od ogovaranja i drugih pogubnih grijeha, oni uistinu griješe. Pokajanje je daleko od njih, jer oni čak i ne smatraju da su griješni. Zato iskoristimo ove posljednje mubarek trenutke i očistimo svoja srca iskrenim pokajanjem, dignimo svoje ruke ponizno Allahu subhanahu wa ta'ala sa dovom, gospodaru naš, mi smo čuli glasnika koji poziva imanu, vjerujte u gospodara vašeg, i mi smo mu se odazvali, gospodaru naš,
oprosti nam grijehe naše i pređi preko ružnih postupaka naših i učini da poslije smrti budemo sa onima dobrima i čestitima. Amin ya rabbel alemin. Aqulu qavli hada wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Welcome Ramadan.